What's the sense of praying? Nanungno ka rin, ala naman work. Oh, lalo na po, work and work without prayer, mag-collapse ka, magal ka, sumawa ka, muaintindihan ng gagawan mo. Ora et labora. My work is my prayer. When they work, they see to it. They are praying. Wari po praying also is listening to the Lord. Harapin po. Nung atin niya man direksyon na buring gawan tamo ing Ginoo. Naisipan mo, muagyo. Isipan mo kayong sarili mo, kabiyasa kayong makanita. Na nakamandala ng Ginoo kaya metong abagyeng nabalo, na balong muagyo. Siguradong kabit na ka nabalon mo, balo na, agyo mo. Maging panugalyan mo yung pamangadi, bangkan ta manatili kang masikan kimbi. Bangkan ta manatili kang ating direksyon kimbi.